today is our day, ikapira, 5th day. So, we're going to Universal Studios, 5 degrees Celsius. 4? Yeah. 4 degrees. No, kay guys. Straight today. Ano mong view? Galak pa lang. Galing ito. Alright, muna itong map. Muna diri. Diri ang Harry Potter, Nintendo World, Water World, diri ang Jurassic Park, Asam nang saan? Wala lang. Minion Park. Pwede ra mo right house ta. Hi, konnichiwa. First stop. I gotta stay the night. Maraming ride sa Club Z. Makahadlok guys kayo. Pero sige, ano, trip no? Si Alia, nakahadlok sa si Alia. Sali, sig Shagit. Shagit eh. Basta mo, Shagit lang mga ayo eh. Parang mawa ang kakulba. Sige, bye. Ito na sa next. Alright. Ride eh. Lain ka ng ride. Magsagit ko diha ba? Lala. Sagit eh. Di ko masakya na. Bala mo. Wonderland. Padong ito suod sa Harry Potter. Naghanap kay tao padong Hogwarts. Gawa na ba? Siya na may Alia. Dire, butterbeer. Lamig kayo. Sila sa? Sit down ko dito sa bricks. Asa? Ya, saman. Mura lang siya root beer. Mura siya root beer, pero non-alcoholic man siya. Mura siya kaya chocolate. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah.
get over it. Somebody help me, yeah. Somebody help me get over it. Somebody help me, yeah. Okay, Yoshi's Adventure, let's go. Hang hang! Hi, Yoshi. Padung ta sa Osaka Castle. So mag-backclimb ito lang dito. Hi guys, so cold kayo diri. Hindi, mag-5 po. Sige na.